I le suafa manu malo Yesu ke riso, le ali o le toi tu, ia lo tātou wa tua malosi, le sili ese o le te mao le wha vavau o te wha talo wha tuai, i le pa ia ma le mamalu si tātou wa tunuu, ia i au au nā le tua mo lātou whare tua, tina o ta maa tutua, ia ma le lo si tātou wa tunuu, nisio i lātou o lo mafuta mai lungo o lātou wa ta avale tutonu mo ota malawa o nisi foli i lo mafuta mai tutonu fale fai ngā luenga fa talo fatu ia te outou e le suafa manu malo o tātou tua le nei afiafi ia la fa au pia ia le tali ino nisi o Fesili ia pe ona tu mai le pa ia man mamalu le atunu tele mau Fesili ese ia no tuuina mai ia pe la fu no fai atu just bear with me, guys. I think that our si toi ko ngeki a kurka ko Facebook. Or sa i tanto YouTube viewers. Ona le sa pe tanto Facebook mo sin taimi. Yeah, fatalo fatuai. Let me check first le tanto Facebook po all the tanto Facebook. Yeah. So share for tanto live, tanto Facebook live. Sorry guys. And lena motu fa fu se I mai ono nisio tūlanga. Yeah, te loa. Just bear with me. Yeah, now to on atu tanto polokalame. Yeah, sorry, lena motu atu tanto polokalame, yeah, na uto on atu, yeah. Share tanto polokalame o sa uni fo ie taltanoa, yeah, matali nisi o Fesili, o le pa ia man maru le atunu una whaapiona a tuuina mai lo nei tangata. Ia manisi o tanto polokalame, ia o nisi o ila tou ia o tūlanga fo ilele na share mai whaafita uli tau Ulugalii, ia ma o whaafita uli lan nei, ia ele mawhaino ta tali atua i le tūlanga fo ilea o le message, ia o nei te le se taimi, tau tātu ai fo ilele, ia abatu fo se tali e le manino, ia ai aona ta pena ina le leise polokalame e tali ai ia ma fisoasoani fo ia na oso la tali ele tele o Fesili fisoasoani mo I tātou amene ia ele ia te au se ato toa ia ai wha moe I le anganga o le atua e fisoasoani mai le nei mata upu ia ono se mata upu foi ia o te loa ele o tasi foi manatu ia male ese foi tali tonunga I le vao o le tele o onga ia ai o le tali le nei ar tātou polokalame ma loo nei tangata ia I se vaivainga I le vaai ai ia ma se tūlanga wei foi ia le vaai ma se su e foi le fionga pa ia le atua. Le tua le mātou ta mafiso soani mai laha wa fio I le tali ino o mātou Fesili auane I a oina se mea ta mai le tu sai mo lo fina ngalo ta talo ma le loto ma walalo fisoasoani o ta mai lau whanau wha malama o ia nganga pa ia o le whaia o ngā fisoasoani lau whanau o non suafo o Yesu ke riso o le mawala au tuai nei. Amene ma amene. O le tele ia nisi o I lātou na whaasoa mai il tūlanga o whaafita uri tau lātou Ulugalii o nisi ua sola ia tina. Ia wa le tina ma le si tamaloa. Ia o isi ua sola ia tama ia tu ua na tina ma le whanau o tangata nei ele ngata o tangata o le lalolangi ia mana tu auto ese uma situation stone or marriage o isi ua nonofo le tangata lotu ma tangata le lotu ia ese fo ila case nga ese mai fo ile tangata lotu umai to lua ai nonofo tangata talitonu umai to lua ai nonofo ese fo ile na case through the eyes of the scriptures ese uma lava la scenario so it's not an easy question ele o se Fesili fo ile faingo fiena mo so na tali ai o te lo le so swani le nganga o le atua tato la tau mo fai ai para also believe
e le mawhai ono o talia atoaina pe whaamaliaina o e se tali le nei a fiafi. Ia pe ole a atoa le tali ai ole a o tau mawhai. Ia e tali i se mawhai. Ia na wha umale o le tali se sikaimi. Amen. Tele ni so case i te tonu o le tātou tino keriso ai me mua. O te manao e whailoa ia te oe. E ino le atua i le tetea. I le tūlanga tau meo le Ulugalii ai tetea e le fie i ai le atua. Amen. E whamai tala le tusile malaki e lua. Whamai uatu lua o na whaie o tau o le nei mea. O loo lilo ia ai le whata whaitaulanga o Yehova i loi mata. O le tangi ma le auenga o le mea lea ua le toi si la fia ai la o tau taulanga e le tali le leia fo i mai e o tau lima. A ua o tau whai mai ai se a foi. A wā o Yehova o ia ua whai mamoli mau ia te oe malau wā vā sa e whai a o e tau lea lea. O le ua e wha ole i ai a o ia sa lua mafuta. O le a vā foi o ia o lau feagaiga. Na ia le whaia ea le toatasi. A ua ia te ia foi ona toe o le anganga se a foi ua toatasi ai. Ina ia sa ili le whanau a mio atua. O le nei, ia whae te o tau yo o tau loto ina nei wha ole se tasi ilana a vā na whai a o tau lea lea. A wā o te ino i le a lei, ua whetalai mai ai Yehova le atua o Israelu, a wā ua ufi e ia lona ofu i le whaasau wā, ua whetalai mai ai Yehova o au, o le mea lea, ia o tau whae te ai i o tau loto, ai aua tau te wha ole. O le wha manino mai ai i, e le fia le atua i le mea lea, na Mataupu leo lea, o tetea. Ai, e iai le, vaenga le tanoa i ona e tāua tele, o le upo le tuspa ia whamai tala apolo ia Timoteo. Ia e tau mawhai ina ia avea oe ma le ua fia ma iai le atua, o le whai ngā luenga i le aise mea mai, na te vai tonuina le upu moni. So tātou wha moe le anganga o le atua le neia fia fesoso ani mai. O tātou, I'll try to walk you through the scripture. Ia mawhai o na tātou vai tonuina. E ala le fesoso ani mai o le anganga. Pa ia, le tā ua i whamai le atua o te ino le tusi a lei. Te tātou atu mua le meolo i le tū la fono. Tusi a Deuteronome. Deuteronome o lona Mataupu e luas fumal wha. Foi upu tasi e tau le tolu si tātou whai tau whai mai. A whai a vāse tasi i se whawhine, ua ia ua lano nofo. A o foi ina le toi fia o ia i ai, a wā wana i loa ia te ia se mea leanga, o na tusi ai lea e ia se tusi a lei mai ia, ma a vatu wai ia te ia. Mantua fo le tusi a lei le na whamaile atua o te le fia o te ino le tusi i le a lei. Le tano le whai upu le whamaila ia. Ma au wina atu o ia a ilona fale. Pe alu ese foi o ia ilona fale. O na alu wailea o ia manofo i se tasi tane. A whai foi e ino i a te ia lana tane muli. Lana tane muli. Ma tusi se tusi a lei mai ia. Ma a vatu wai i a te ia, ma au ina atu o ia ailona fale, pe a whai foi ua oti le tane muli, na whai a va i a te ia. E le ma whai i lana mua i tane, sana au ina o ia, ona toe foi o ia, ma nā va ina ua uma o na whaaleanga ina o ia, au wā o le mea ino sia lea i luma o Yehova, aua foi ne i e faatupuina le anga sala i le nuu ua foa ina mai e Yehova lo ua tua ia te oe e whai mautofi. O le whainga o Ulugalii ia peo no lena tātou tanoa le asolua mo whamtala inai o tamaitai e le mā losi sona leo i le tū ma le anga lea. I totonu lau i e mālosi a ia le a foi, ia le tūlanga o le whaatino ino tusi a lei, a whai
e le pei ia le whainga o mea ia pe o kākou kemi e ke alua oi le su e lau mana mea. Ai o i e pe fōlinga a mana o ia le tamalo e faaipoipo e faatau. E kuse e pe arranged marriage fo i le whainga o mea ia. A o la ina whaapea o le tamaloa malona to olua. Whaapea la o kukama malona to olua. Ka lo whai a kukama. La koe au mai fo i kukama. A whai la o kukama malona to olua. A whai te ua alu ai ke iwa i loa i kukama se mea ua leanga i le whawhine. Le ta ua i rona le tali a Yesu i luma. A whai te ua i loa e kukama se mea ua leanga i le whawhine. O na tango lola i o kukama ua kusi le tusi a lei, ai wha ke ai. E avi ese et whawhine ua tusi la le tusi la divorce. Tusi a lei ngā, e whai ai, o le mea le ua tupu e mafua i, o lea la ua tatala i le feagaiga. O le tala na le tu la fono, fo mai la ia. O lea la ua sa o loto mai le whawhine. A lu watu la le whawhine lea laku whawhinge lea ua wheloha i maga. So lenga ke aku loa whai e kukama kusi a lei. Ke ai lo marfinge ai ke o la ku finge le wa ngofo mfangpau ia ka lo fa fangpau sa fangpau fa minesi ko lo longa lua la ngar finge le o ngofo lo fa ke aku I le ala matala tu la fono a fai ai te I u oti la fanupa ke u ki fangpau a le o ia fangpau a le la va o la ku kama to lua mua fa mele tala tu la fono e le ma faina to e fo I me fa fine lon to lua mua ona o lau whaaleanga ina. So o le tau whamtala atu le tū la fono le na ave le atua ia mosi. Ona o le vaenga o le tū la fono le tusi a leilea na whai ele fi nau ngai. Le na o ai ia le au le na o mai le au vaenga ia tofu whai Yesu tatu e whai tau mua whai upu mua le whaanonga whai la. The first verse le whai mai a whai a vase tasi le whawhine ua nofo a o fo I ina le toi fia o ia iai a wā wana I loa ia te ia se mea leanga o le Fesili o le ale mea leanga le ta ua I a wā wana I loa ia te ia se mea leanga wai e tele mea leanga e ono vaai iai so o I la vaenga le tu la fono na mafu ai no mai ia le au farisaio Fesili ngia Yesu le Mataupu lea I le tusi a lei I te tonu o le mātai o lona Mataupu se fulu malei foi upu mua malei fa solo mai tatou fa longo fo ila fasi vai mea na le na fai mai na nei tusi a lei pe a fai wai loa ia se mea waleanga o lala ia I le tali tonunga tangata nei e lua o onga ia popular I tonu yuta ia le taimi nei o lea o onga o le tali tonunga le au vaenga so o se mea leanga lava whaatita inga I te iwa pepelo le whawhine ia e mawhainga whaake ale ka māloa wa o le mea leanga ia pe te I foi ua foi no le mea ua mai le whawhine te loto inga mai foi le inosia wa o mea leanga uma mea nai mawhaina whaatea whakaka inga la pe o se mai o le whawhinge foi le inosia ia pe on whaake ale ngā ia po le lava se mea ua le fia ka māloa so se mea leanga lava a whai au ka fot ka māloa ngā laku siro makua e laku e whai mani mea aia mai e le vela a ika I fo e whai kusi a lei wa le fia iai o le sia oa onga le nā a iai fo e le sia oa onga e whaapea o le winga o le tali o le so se mea a foi o le winga o le fasi foi upuna o tu la fono o le a lava o wailoa se mea leanga o lai whaatatau I le mea fo I lele ua mulilua le whawhine. Pau ana o le mea leanga ina ua mulilua le whawhine. Te I ua wailoa e le tamaloa. O leo te wailoa e whangpau. O lau o I te wailoa e kukama. O lau alu lonto o lua a fo ino le mea ua mulilua I a whangpau. O I nā loa la. O I paula na o leanga sala e mawhaina tetea. E mawhaina tusi a lei. O lea lai confuse I tangata I lea nana o mai Fesili a Yesu po o le fea le tali sao ala Mataupu o fea o tali ia sao fa mai la ia ua whaaiu e Yesu o ia upu ona tu ua le e ia o Kalilaia ua o atu I le lau ele o Iutaia I tala atu o Yoritana ua mulimuli mai foi o ia ia te ia I le motu o tangata e toa tele. Ona wha malo lo lea e ia te ia I la tau I lea mea. Ona o mai ai lea ia te ia o Farisaio
ua whaao so mai I a te ia, ua whaapea mai I a te ia. Pese a ea se tasi ona whaatea o lana a vā, ona o mea uma. Leo lau le whaka umangenga o whamkalale mea lana. Leo o whai mai, o lea ea se me whaatea I le tangata lana a vā, o mea uma. Ona fo I luma le tū la whono, len tātou whaitau ana nei. Fo mai ai loa a whai ai te iwa I loa le tane se mea le anga I lona to olua. So, ma whai ona interpret le tangata le mea na, any evil thing. So se mea le anga. So lea lau o mai lau vaenga Fesili a Yesu. Pese a ea se tasi ona whaatea I lana ava, ona o mea uma. So se mea le anga I whawhine whaatea. Lea lau mo mai le wingol whaingol Fesili. O lai su lau vaenga. Pe ona so se mea lava whaatea I whawhine. Pe na o lea, pe na o le muli lua lava, o le mea le anga le nā laeta no tu la fono. Fa mai le o Tali a Yesu. Ona Tali atu ai lea o ia ua whaapea atu I a te I lātou. Tau te le I whaitau lia ea, o le na whaia tangata I le āmatanga na ia whaia I la ua o le tane ma le whawhine. Na ia whetalaia ne fo'i, o le mea lea e tu ua ai le tane o lona tamā ma lona tina, ai whaatasi malana a vā, o na avea lea o I la ua o le tino e tasi. O lea e le to e to o lua ai, a o le tino e tasi I la ua. O le nei, o e ua whaatasia e lea tua, aua ne I whaatea e se ina e se tasi. O na lātou whai mai ai lea I a teia, se a fo I le mea na polo ai mai ai mose e a vatu le tusi a lei e whaatea ai I a teia. O na whetalai atu ai lea o ia I a te I lātou, ona o outou loto I nā maa na tuu mai ai e mose I a te outou e whaatea I a outou a vā, ai le I whaapea talu mai le amatanga. O te whai atu, Tali lo Yesu le Mataupu wha mai, o te whai atu fo I a te outou, ai se whaatea I lana vā a o le I muli lua ia, ma whai a vā I se tasi, ua muli lua ia. O se whai a vā I le na whaatea ina, ua muli lua fo I lea. So, lea lau a Tali Yesu I le Fesili, lau whai Yesu iai, ele e so se mea lava e whaatea ai lea, le whawhine. Whato a whaatea le whawhine ino ua muri lua. Ana e Tali Yesu whai upo se fulu, fo mai, o te whai atu fo I a te outou, ai se whaatea I lana vā a o le I muri lua ia, ia la wha upo se wha upunga, ai se na te whairtu si a lei, wal tu si a lei la ngei, a whai a o laua, ua foi peleanga po le ala vangi mea se al fingi o fai so se me leanga e le fa pe o leanga al fingi kusi a le ai e fa te ai fa fine le ai se I longa la fo mai a o le I muri lua ia fo mai ma fai a vai se tasi ua muri lua ia a fai la o la ua le lava se mafua anga pe ua I ka vo le la va fai fai ko lua o le la va no fo mal fine ka lo fa ke ale finga I mea ka kupe I wale si mea ngale ke ai ngi ungali o kupe po le misa so o I kupe mele nei a fai o mea na lo no winga fa mertala tu spa ia e muri lua la ka malo a ko ngo fo se si pa fai o le mafua angale na mafua ai o na te o no tupe a fai na te o no se si lava reason apart e ese mai le muri lua fa mai lo tala Yesu o lai muri o le a o le tusa maritusi a lei, la fa mai ai, mea la na e ta o lea, o le muri lua lo no winga, a fai e te a mai o no tupe, mai si mea, e muri lua la le alu no fo I leisi. E o le interesting o le Tali a Yesu, ona I to tonu o le ausu e su o le tuspa ia, o lo o fai a lato fi naunga le Mataupu le nei, ona e ese le Tali a Paulo, ese le Tali a Yesu le Mataupu lava le tasi. Ba o te mana o e vali mele no fai atu e fo I lele, let's rightly divide I pe tātou te oe vai le fiong pa I ale atua. Ia, se fisosoani pio whai aku, ia, loko I orangi maka upula kako karangoa and it's a really big topic. O lea lai Tali Yesu I le Fesili au inga I nei, lai manino le Tali Yesu. Au te toi fi au mai whai upo e ono, o te toi fo I mai whai upo le ono fo mai, o e ua whaatasia e le atua, au ana I whaatea e se ina e se tasi. So o le original na po le best le na le atua.
I also believe or to telo tātou te le o makinga pe tātou te atu maule. E to tele tangata lātou te le o maua le pesta le atua. Lea la yele vaenga lea. Ai ono lea, for mai tātou spa i o le maha au tātou loto. Me mua, o ia ese aile loto o le tangata matua fo le tangata u whaolaina, for mai tātou spa i o tu ua le loto faut tonu ia te oi so. E ese la ia i tu a i ngā marriage, e iai le Ulugalii o lea, e le i whaolaina uma loto. E iai fo i la ia Ulugalii, o le loto o lesi o laua, u whaolaina, o lesi e le tonu, le tanu e le raka ko e kari, So ese fo i la case na ia tu tonu le tu spaia, e iai fo i a la Mataupu ua o tangata ua whaolaina, ai tetea. En yeto le whamatara le tu spaia o se o tu whatasia e le atua, e le mawhai ona whaate te eina. A lai ke a. Le ala se Tali tonu. O i foi, o le Mataupu foi lea, na Tali e Paulo, le Fesili lava le tasi. O le ala whamatala Yesu i, se ilonga ea, whamai, o te whai atu fo i a te outou, ai se whaate ai lana vā a o le i muli lua ia, ma whai a vā i se tasi. Lona winga, ngā o le muli lua lava, e tu samaritale Yesu, e ma whai ai, ona tetea. Se ilonga lava o muli lua finge, ia pe muli lua tamaloa, lana le Tali whaatau fine ia, se ilonga lava e muli lua fo tamaloa, whato am whaina whaatea, tetea moron to lua. Se ilonga fo e muri lua fine fato a mawhai rona apalai le tusi a lei. Lea la e Tali Yesu le Fesili lei nei, ai i le pesta lea tua, i le tataun tetea, ai ono le maha au loto tangata. So, i le uinga ngaka loko maa, ai lunga kako polokalame, amen. O ila, le Tali e Paulo le Fesili lea, ai ese le talinga e Paulo. Il fai upo sulu lima fa solo le sfuma leono. Fuma tala Paulo. Pei tai a fai e te a ese le tali tonu ia te a ese pea ia. So ele o tala noa la ile divorce. O ile a fo ingole mea. O le tala noa tangata le tali tonu. Fuma mai a fai a te a ese le tangata o le tala noa ile marriage o le tala noa i Ulugali'i fuma mai. Pe a fai e te a ese le tali tonu ia te a ese pea ia. E le whaapolonga ina se uso, po o se tua whawhine. So le lai tala noa Paulo i le vaenga lea, i le talia Yesu, na o tangata e muli lua. Ai le talia Paulo i, a whaia ke ua, whapele ke lua ngongofo fo le mas tangata, ai te i ua a whoino le mea, wā, ke warkangaka ngā ua refi ngofo ia oi. Po le tali tonu, le ta ua tu spa i o le tali tonu. Amen. Fa pela o kangaka tangata tali tonu ma tangata le tali tonu ma tali spa ia. Pe a fai ai te ese le tali tonu o le a lavan mafuanga walu le tali tonu. Ele o ka ua i le mulua fa mai. Ia te a ese pea ia. E le whaapolonga ina se uso po o se tua whawhine. Ele o tutusa la i le tali o ina le whinau ngā tangata o i le pe e vai lua i le aua su o tu spa ia mai. Whamaila ia, pe a whaapea ina, a ua wala auina i tātou e le atua i le file mu. Ia o isi ufai mai, o la koe muri kali e Yesu, lango Yesu o i o le atua, o Paulo e afo, o i o le afo, ina wala auina Yesu, whamaila ia. Whamaila tali e isi fo i le kaki whai kau fo le, a o su e kako maka upu. Whamai isi kangaka, isi tangata fo i e su tuspa ia, o la koe muri tali e Yesu. Actually, o lengo o su e kako maka upu. Ai ei fo isia, tali tonu, whamai maanga i kari a Paulo. Ai sea, o lea lava ni mafua anga i ke ai. Pe o lea ni mea, whamai la ia, e le whaapolonga ina se uso. I to tonu o le whina ungo le Mataupu lea, o le Fesili lau o tū lai mai, o ai e sao Paulo pe sao ia Yesu. Actually e sao umala ua. Ono lea nganga pa ia lena ia Yesu, lena fetalai. O le anganga pa ia fo ina le sa ia Paulo le sa ia i lena Tali i le Mataupu ale the same question. Le foi mai la ia ua e lo fa pe fea o oe o le ava pe ola lau tane ia te oe ma oe le tane ua e lo fa pe fea pe ola lau ava ia te oe. A ia tai to tasi masavali pe ona tufa
tufa mai e le atua ia te ia tai to tasi pei ona wala auina o ia e le lii ua whaapea foi ono o whaatonuina i e ka le sia umalava. O le tali la lea paulo wanga le la ka koe foi lunga maka upu mua mua ka koe whaasoro mai ei. Ai o leo te mana o ta o tia te oi. O le, it's the same scenario le tanoa i, o le tali a Yesu i luma, se ilonga e muri luar fine whatoa, ma whaina whaatea. A le tali a paulo i wha mai pei ta i a whai e tea esele le tali tonu. Lona winga, ele o tali na noa la ile muri lua. Ai langa ile kaimi o le sa vari o le karikongu ma le karikongu. E lo lua, ke al le karikongu. So o le keisla na le tali paulo i wha mai la ia. Ia tea ese pea ia. E le whaapolonga ina la se uso po se tua whawhine pe a whaapea ina. Ia mo i la kou la lenga sola la kai kolua. Fo i lele lenga, ke mingi kaunga e whaliu furua. Yes! Amen! Amen ngā i fo i le. Pe ia le e sinka mai vāle la. Pe e sinka mai vāle la e koe molu mai kongo e. E sa ora kala fo i lele alu le whaalua. So, hallelujah. O lea la e tali paulo i, o lea le winga la utala e tutusa umatali. Mea mua, i le tusi a mātai o. E o la e tali Yesu i tangata i utaia e tusa maletu la fono. He was explaining the law. La e tali Yesu i lalo o le tu la fono. Mana tua fo tātou te le o ola le tū la fono. O la e sa o tali a Yesu ia. Lana tali sa o a Yesu e tusa ma le Fesili ma le tū la fono. E tusa ma le tū la fono lenga o mai o kamai e afo. E kau wha o so a Yesu. La ea. La e maua le leia i le tali a Yesu na tā upas fuma riva. Na e tali a Yesu i. Whai mai. O te whai atu fo i ate outou, ai se whaatea i lana vā a o le i muri lua ia, ma whai a vā i se tasi, ua muri lua ia. O se whai a vā i le na whaatea ina, ua muri lua fo i lea. So o lea lai au mai i e tusa mare tū la fono, o lea la a whai ai le i muri lua le whawhine, wa le Fesili ngā uka mai e sailunga. Pese o se mea e whaake e whinge, e tali la i ai foi, e tali la i a Yesu, na le tasi ale mea te ai, na o lea, tetea ono le muri lua, ai kali paulo, o le a lava le mea ua, pe ua kevar ka ngaka lenga le karikong. So o le ala e tali paulo e pe e o whaatasi paulo ma le winga o kama i e le Fesili mai lunga. Le whai mai, PCA ea se tasi, whai upo e tolu, PCA ea se tasi ona whaatea i lana vā, ona o mea uma, anything, pe ke ai kupe, pe ke ai mea nga. Ia o le ala e tala noa paulo i le tali a Yesu, na le tasi ale mafua anga e ala, ina whaatea le fine me tetea, ma pe whaatea fo le to o lua, pe tetea le Ulugalii, mafua mai ono le muri lua ua, walu le tama loa, halu, mo moe malesi whawhine, mea na to o le muri lua, o ina loa la, ke ai lo inga, ia pe e tusa maritu la fono, ia pe alu fo i le whawhine ua, mo moe masesi, ia o te alo ina o ina loa la, o te tau loa la, o ina loa, apalai ele tusi. Apalai lo le tusi te. Ai saure kali al kamalo paulo, foi mai, o le a lava le, o kau mo male se senga o kali e lua, ai finge pe le o manino le whamatala ina, you guys alright? O kau mo male se senga o kali a paulo, male kali a Yesu, tali paulo i pe tai, a fai e te ese le tali tonu, ia te ese pea ia. La e tali noa le ile Ulugalii i utete, la e tali noa mai lunga le atato o ifa mai. E le whaapolonga ina la se uso. Lona winga, peo no whai ato le tasi ro mata upolo o fi na wai ia la usu tuspa ia. Ai ona ese tali e lua. O fea la le mea sao. E sao umalava tali e lua o Yesu na tali e tusa maritu la fono le au iuta ia. O Paulo, o le tali Paulo, pe whaafefea na va ai le afo, i le tū la fono le alofa, i le mataha upu, the same topic, laiva ai mai ei Paulo through the eyes of love. Ai sea, ono o Paulo, o ia lai lalo le alofa tu noa. O Yesu, o lai tala noa e tusa ma le tū la fono, e sa o umalava la tali, ai ese tū la fono lai tali, ai. Lea la e tali Paulo, i lalo le alofa tūnoa, o la e tali Yesu ia, e tusa ma le Mosaic Law, ia po lea, le tū la fono a Mose. Tusi a lei ma mele nei, la lana tali e Yesu le tū la fono.
Fai ai se ilonga lai mulua finge whako ake kia. Ai sau tali a paulo I, whamai peitai a fai ese le tali tonu, po le alava pe ua. Alu ese le karikongu o ngai le malia I lau sfurua I malau kaulanga ngai fai le loku. Ke ua ese le karikongu le loku ka malo, mai le la vavo I fai so ngā mea kupe ngā mea, ke valo le karikongu. Mai na tala alfine, mai na tala tuspa ia. E le wha apolonga I nai se uso. Po o se tua whawhine, pe a wha apeaina. And I also believe, or tasi leo mafua angai alai, ona saulunga le Fesili lea. Ono ese o tali e lua. A ua wala awina I tātou e lea tua I le file mu. O lea lai tali paulo I le, po le alewa ai meo le alofa. Ia o teiloa. Ia, kako wo, ia lai, kako karkalangolo I le. La fa solo, ma kako fai kau lunga, kako maka mai lunga I le kusile a korinito Amen. Hallelujah. Famile, Mataupu fa upu lua. Ono o le faitaanga, le la tala noa tu spa I fa mai. Ono o le faitaanga, ia taitasi le tane malana va, ia taitasi fo I le fafine malana lava tane. O le la tala noa tu spa I Ulugali'i I le tūlanga tau faitaanga. O le puipuinga o tātou Ulugali'i mai tūlanga tau faitaanga. Hei, e sinko, ai finge le polokalame le mo. Ai fingo le ata tala noa I tūlanga o le sanga le kari Fesili si vaenga lea, whaamalia toi tātou viewers here, te ua tala noa fo some of the things tonu I fo I lele. Ia e uncomfortable ai o fo I lele tala noa, e mese lava nisio inga fo I lele tala noa. Amen, I'll try my best e tali le Fesili tu sa malafionga le tua mai. O le tamu whaila e pui le whaitaanga, fo mai, o ona o le whaitaanga, ia taitasi le tane malana lava ava, ia taitasi fo I le fafine malana lava ava, o I malana tane. Fo mai la ia avatu le tane I le ava le anga le lei e tatauai, ia whaapea fo I le ava I le tane. E le pule le ava I lona lava tino na o le tane, e whaapea fo I le tane, e le pule ia I lona lava tino na o le ava. So o lona winga, o le tala noa mai paulo I totonu o le tūlanga tau marriage, ma tūlanga tau Ulugali'i. I le fafine, e le pule o I lo tino, e le pule for tamalo I lona tino. O le tino o le tamalo e pule le fafine, o le tino o le fine pule le tamalo. O I le tamu whai le poko o kuspa ia, e tau mai le awala, e avoid le tūlanga o le whaitaanga. Whai mai la ia, auane I whaafiti le tasi se I longa lava lua te loto nga tasi ai ina yaso. Ina ia o lua whaasanga I le anapongi martatalo, ma ia toe whaatasi ane I le mea tasi, ina ne I whaaoso mai sa tani a te o lua, ono o lo o lua le lava ono sa I lai tala noa I tūlanga tau feusua inga. So, whai mai, auane I whaafiti le tasi, wa o le mea leo wa mafua aina ona tupu I le whaitaanga, ona e whai atu si toia ina I le loo matua I tūlanga fo I e tau whaafeusua inga, ai whamele loo matua e alu I langa whonka kalo. O aso umaka kalo mai la sunga fua e alu e sfolele, inga, whawhea la sko inga, o ina loa la, e ono maua ila eva no de ti apolo. Ona saula I ol ti apolo, ona whaia mio la I ol te maloa. Fesili whamai ol ka maloa le wha mahongi ia. And yet, e le I wha mahongi tātou fo I whawhine le tātou pat. Wha pēnā fo I leisi tū. Laua manao ia le whawhine ia I tūlanga ia. Ai le oa, wha mahongi le te maloa. Lai whai mai tu spa ia. Se oso le mea le wha saha. Mai e kai au e kaule fiafi. Ko e lau la fiafi kaule au. Amen. O le tala no tu spaia. O le mea pa ia. It's holy. Amen. Amen. You guys all right? Pengo fa yaku, you know, a fai ya nga mo Ulugali'i, out 21 ka kom ka upu. Praise God. O le mea nga e alai o nga kupu mea. O nga whale, o nga or kuunga or kalangoi Mataupu. Ai o le ka alo eri ki Apollo. I'm telling you, how many marriage ua whaaleanga ina ona o le manino le Mataupu?
O tūlanga tau whiusua, inga lai manino lelei, laua au mai e le tuspa ia le au wala e pui e tātou mai le whaita anga. Ina ia, lau whai mai sa o le tuspa ia vaai, o le pui ngā kākou, ona o le whaita anga, leu whai mai ei, vai a lau kōlua, e pule o le kingo lau kōlua, pule lau kōlua e lau kingo, se i vanga ngā ia le aso ki rua anga pongi ai. Au a fwoi le anga pongi so. O le fwoi kau fia whai akus koe inga ai whai mai ia o le ke anga pongi. So, nai whai mai, au waine i whao so ina tātou e sātani. Se vai le pokor kuspa ia. Hallelujah. So, marriage is holy. O le mānei ai o le mena whai e le atua. Hallelujah. Pa ia ma. Amen. Whai mai le whai upo e ono. O le mea tu u whai talia o te whai atu ai. E le o se poloa inga. So, e le o se commandment la le mea lea. O le mea pure a oi. O le mea e whai lunga le, o le ai lai manino mai lunga, e mafua mai, o le puinga aua ne iai se whaita anga i tutono le lua Ulugalii, wa a wha amalia hina nei tū nei e lua. Seki, seki a kako, hallelujah. Whamaila i o le whai upai fitu, a o lo uloto ia wha apei o a unei tangata uma, ai pei tai, e taito a tasi malana lava mea alofa e maua mai lea tua e tasi malona winga o lea malea. I leo kangaka umai mawhai o na nofo, fo i lea nofo to a tasi peo le apostolo Paulo. Hea kako wore kali o le kele o Fesili o i le kali e Paulo i e Fesili ese o malava e whaakakau i marriage. Amen. Whamere upo e vadu. Hallelujah. You guys all right? Check ya kako. Hallelujah. Ile o le whai upu lea e. O le whai upu lea e sau mai lunga, o le whai upu lea i lunga. Whai upu e lua e tau, le whai upu e fitu. Lai tala noa i Ulugalii, nā tau wa faaipoipo. E le apalai a whai ngai ke 5. Ma ai si whai upu ngai luma i whake whai kau e lea o ngā ia o le whai upu lea. O le whai upu lea, e le wha peo mea ume kona kuspa ia apalai a oe. No, o lea tala noa ale vaenga lea ia i marriage. I tūlanga tau married couple. Tangata ua faaipoipoina. Lea lai tala noa ai. A whai ua e faaipoipo. Wai le lua whai upu le masio kōlua. Ngā o le keimi o le anga pongi a kahofia ia aweine ia. Ofi mare whaitaanga. Ona lefa me tala tuspa ia. E sau isa kangi wha oso. Kui ngā ngau ngor kingo. Talu ele le wha amalia ina. Alaua ia le ava noa e wha amalia ina ai. I le tino lo tōrua ma le tino, the other way round. Amen. Whamera le whai upu e valu. Whai upu e valu. O le tala noa unmarried Christians. Po tangata kirisiano. E le i faaipoipo. Whamera whai upu e valu. O lau le nei upu i tangata taa noa mawhawhine ua oti a lātou tane, e le lei ona lātou no nofo pea e pei o au nei. Pei tai a whai lātou te le lava o ono, i a whai a vāno fo tane i lātou, a wae le lei ona whai a vā, ai le anga ona mū. Lea lai tala no mai le apostolo Paulo ia winga ese le whaamatala ino le whai upu lea le toa tele. Ona ile fi naunga anisio au su tuspa ia. E whaapea le taito nungo nisi. O le upu lea taa noa le tala noa i. O lai tala noa i le tangata na faaipoipo ai walea. Ai wale o toi faaipoipo. Ona o lai wa au mai whaatasi e Paulo whaatasi malea. Together male whawhine woti lana tane. Ona o lalo ifo. Lai tala noa i Paulo i tangata 5. O lona winga, o lewa vai, Paulo lan tustu singa lunga i foi mai. O laule nei upu i tangata taa noa ma whawhine ua oti a lātou tane. O lona winga lai tata no i tangata mua na whaita i tō rua. Ono o lalo ifo laiva vai ifo e Paulo tangata 5. Ai foi mai la i, o lau taa noa ia. Foi mai, e le lei ona lātou no nofo pea, pei o au nei. O lona winga, o tangata ia, sa whai a lātou partners. Ai wale o tō iai. O lea lau wango ngofo pea, mai Paulo, e le leile ngofo pea, pei o ngaia, pei lau alfawhine ai maliu lana tani. Ia mai Paulo, maa ngai o lau ngofo 5 pea. Ai mai leo tala Paulo, o te whai atu, maa irkaria Paulo whai upu se fulu, wha mai.
o fe upo e iwa, peitai, a whai la tau te le la vā o ono, ia whai a vā no fotane i la tau, a wā e le lei o na whai a vā, a e leanga o na mū. Ke ua mū se mea pā se mea. E le lei le whai o le a vā, ina ia auaina ia, ne i mū. La tala noa i fo i lele. O le ale winga o lau tau mawhai e te nofo to atasi ai ke whaalongo o kunga o lai fia whaamali e hina ia nisi vahenga o lau tino i tuina naunga o tino. I hope you guys understand. I don't try to be mean. Te utou whaapea fo i lele. I'm trying my best i e whaamatala le Mataupu. Ia mawhaina mamlama so a tonu e leo tala noa ina i tonu e kalesia e leo tala noa ina Mataupu nei pa o leo te tau mawhai no winga i o tau malama i le whai ngō fia fo e te au no whamatala ina and I know it's uncomfortable inisio tangata but hey, the truth will set you free. Amen. Lea lai tala no tu spai ea whai mai e a whai la o e lena e whai awa e sa e po o nau te nofo tane o tala o le vaai a Paulo e through the law of love, mantua o tau o Yesu na tali e tusa mare tu la fono under the law, lala na tali e Yesu na o le muli lua alu ese ai i o le vaai Paulo from the eyes of love, i lalo o le alofa tu noa. So e sa o umatari a Paulo mare tali e Yesu, Paulo ese senga o lalo tu la fono la iai, o le tu la fono a Mose mare tu la fono le alofa, whaafefea na vaai le alofa i, mai se whataita inga. Le asa ui loa ai te i ua o se tama loa masana whanau. I have a friend e ila uo tama e hafo ino le mea ia mai le mea o lau te ui loa ia ua sola le fafine. Sola le fafine a e o le laina nofo sia uo le malana whanau. Ma siana whanau e tōtoro. La laina nofo la tōne me le nei so o le winga la tala o le upa tu spa ia lai nei fa mai le se mea la fa sala i fuole le inga lai nei e sola le fa finga e ngof polonga i fuos kamalea so fa fena va ai le alofa i le Mataupu le lai tam fai Paulo e Tali i fa fena va ai le alofa mai fa te inga o ku kama e nofo mal te ua sola la le to o lua o ku kama ia alu le fa finga e fai le mea rai longa loko ia pe sola fo tama loa ai tu ula na o fa fine malana whanau fa pe la o le whanau o fa fine nei manga o mia se so soangi le fafine le tausia ino le whanau. Whaafefea na wa aile a lofa le Mataupu. Lea lai tali e Paulo i, fo mai o laule nei upu e i tangata taata anoa ma fafine ua oti a lātou tani. E le lei ona lātou no nofo pei, no nofo pea pei o au nei, pei tai, a whai lātou te le la vā o ono, ia whai a vā nofo tane i lātou, a wai le lei o na whaiawa ai le anga o na mu la lai tala noa le apostolo Paulo i le lai tali me Paulo i le noa le whamela ia o te whaiatu fo i e ua whaiawa ma no fotane e le o au a o le li aua le te a ese le a vā i lana tane a whai fo i e te a ia nofo fua pea ia pe toe le lei ma lana tane aua foi le molia e le tane la na va so le wotali e sule le wotali e Paulo le Mataupu i excuse me fai mai o te fai atu fo i e ua fai a va mano fotane ele o au a ole li aua le te ese le a va i lana tane lona winga ele o fatanga me Paulo pe allowed me Paulo ye ki oi aua a fai ngai ke luongo fo molo ko lua aua ke fa ke ese inga lo to lua onga lenga e whaalongo mai lenga ua kunga vaenga ngai lunga whai upo e walu mariva. Ai ngau kalangoa kura whai upo e walu mariva wha pēle si, wa lewanga fia wha ake ar kamano ai. Wa lewanga fia ka angoa. Ok, loa lai loa le lei ala fionga pa ia le atua. Le maa whahu whau lala i le siri simi, le ala ua mawala ua whangoa le rafkungoa. Wa lewanga sua se whangoa si wha ake ar koe inga. So ia le la fa tali tu spa ia ne ko e kali me lalu ie Paulo Fesili ko ma fa mai o te fa ia tu fo i e ua fa ia va ma no fotani ele o a ole li au ale te ese le va i lana tani aua me la ia
a fai fo i tea, ia nofo fua pea ia, pe toe le lei malana tane, aua fo i le mōlia e le tane lana ava. Amen. So, lea la i a whaingela ua ke al kamaloa. O lesi la keis le ingei, wa ese uma keis. O lesi keis ua ke al le kamaloa, la kuar kamaloa ngā ngofo ma lesi whawhinge. O le keis lea, e fōringa mai o lea e na ona separate ai le oa. E le o alu kamaloa ngofo ma sesi. Kusa e le o alu kamaloa ngofo ma sesi. Ai fōringa mai o lea ngā onga ke a fo ilele mafu, anga fo ilele, wa ikar kamaloa ia, wa kele fo imea whair ko ai. Wale la vas kamaloa ka sen kuper ko ainga ko fala vela ve. As kamaloa I had enough ya ke varos kamaloa. Hanu kamaloa. Le ala walu kamaloa fo le va fai fafika uri fai fala vela ve ko saunga mia. Hanu kamaloa inga. A wo ngofo ko kasi dal finge. Le ala fa matala tu spai markala ku spai ya. A wale ha fa mai la ia fai upa suma tasi fa mai. A fai fo etea ia nofo fu pe ia. Pe toe le lei malana tane. Aua fo ile mōlia ele tane la nā vā. O i nei kongo ngiusila, ele kula fonga ngiusila a fai e ke asi Ulugalii. Ele mawhai o ngā official le lua divorce, masangi se ilonga uma le lua tausanga. E whai ingo o le, consideration, reconciliation spirit le vaenga le nā. Lua tausanga, e tu mai ele mālo ngiusila. E mai fo ile se i whai pe koe le leile Ulugalii. O ngā whako official ola i ona whaile tetea masui whaai masui mea umana. So e ila le ike o yasa mo pe whapenga. I don't know about isi aku ngu. Pe plerwhengo la kouku la whongo au ni usile whapena lan tu la whono. Pe ai lua tausanga na tu mai ai. E whai ei pe a. Pe mawhainga koe fo i al vaenga lea. Pe mawhainga koe le leir ka malo marwhinge. E pe whapena fo de mene tano mele tu spai ei mai. A whai fo i e tea. Ia nofo fua pe ia. Lea la so i loa pe whai o i le foi mai le wa apala i si e foi mai vai e le o manga or kuspa i ngofo langa kan ko foi mer kamalo ai fa fera pa fa i la ku kamalo ngofo males pe o me la ku si le loa la wa wa ku le kamalo mo le lua mala ku ngofo e males is that mean ola ngofo anga oi ala na tari polo lunga a fai o le unmarried tangata o le to faaipoipo wai tu sale le yale le tangata le faaipoipo ma tangata le o to faaipoipo Mantua oi a lo le singo fu malesi yo still single under the kongi. O la we enough to atas. Right? La fai ngoi ngal tu spa yo ta no. Fai upu fai upu fulu lua fa so la fu mai. A oisi o la ule nei upu ya te ilato. Ele o le ali. Le ala u va vai me polo i fu me ola upu le ai le o le ali. Lona winga, ele i receiving e paulo le vaenga lea mai a Yesu, o le vaenga lea, it was through the wisdom from the Spirit, lena o le instruction nei lunga, lana foi mai na au mai sao Yesu, kalango mai Yesu, fai Yesu, yai, au ila, e ese lan mele ka ume paulo ifo mai, o isi o la ule nei upu ya te ilato, ele o le li, ai se tasi o le au uso, ua iai le a va le tali tonu, lona winga, lea lola wakala ngoa mai I a whai or kangaka kari kongu malana vā I le tonu. Mava ai. Lono winga la. I don't agree le mea lea o le or faaipoipo tangata tonu ma tangata le tonu. Ne ai. O no te iloa. I believe even God ele agree ai. O ne le mawhai ona vatu ele atualo na fine wha nofo mala tali o ti Apollo. Makua foi orga ngaka I faola inga o lai lalo ki Apollo. And I also believe ono lea tua ona principle foi leli. Ma tua foi principle lea tua le fa mai a warning oi malenga oi. Ele o skako principle lea tua. Na iloa ala lea tua ele tala fia ngai. So I don't agree ile vaenga lai nei. Yeah, but that doesn't mean ele o tupu. O la lava e tupu. Amen. Faftaira ile tua malo na lofa tu noa. Ea, ngake liunga vaenga umarafu. Lele koi fai ele atua I lana au wala I loa ele atua me umar mianga ele o ele fai la au ngal vanga. But according to what we know from the scripture malana principle, lana fa matala me ele atua a warning oi malenga oi e umafunga oi lono winga e loa ele atua a faaipoipo tangata tonu male tonu e umafuaia ma kwa struggle ale marriage na ia asia one lai fa matala spa ia wale amo fa lenga lua wale ese o lua ele lua loto for my how can two walk together if they not agree
So there's a lot of scripture ele mawhai ona sa ele supporting ele na vaenga o lea o tangata tonu ma le tonu ai nofo. Ai ona la o le case lea o laua already no nofo. So now a whai wa umanga luanga ngofo. So hey, sorry o lela kalanga o kukus pa ia. Wha mai, a o isi o laule nei upu ia te ilatou. Ele o le alii, ai se tasi o le au uso ua iai le a va le tali tonu. Ua loto ina la no nofo maia, aua le molia o ia. No winga. A whai ai o lau a vā, i o polo to lua, ele tali tonu. Ele o whai mail tu spa i e kanga whake e kea. O wangi e whai mai, le ilanga ki re karikongo o karikongo, lai wha e wha asā e le tu spa ia. Whai mai, aua le molia o ia pe aua fo i te lua. Aua te lua tetea. Whai mai la ia. O se mai o se fine foi o iai le tane le talitonu ua loto ina lano nofo maia aua le whaatea ia te ia. Same thing ia tātou fine a whai o tātou te to lua e le talitonu aua fo i whaatea. Whapena fo ia i mo meo ali. Whai mai la ia. Madino le fianga le tua. Hey man, you guys alright? Whai upsumar wha. Aua e whaapa ia ina le tane le talitonu i le ava. E whaapa ia ina fo i le ava le talitonu i le tane. Ana le o lea po ua leanga a o tau whanau. A o le nei e pa ia i la tau. Lea lai tala noa i le tus pa ia. E maafua ona pa ia le tala noa i e le o whai mai e li uaro ko o lua o ngoro wa. Lai whai lai tala noa whaapa ia ina. Two different things. E ese le mea ka o le whaapa ia inga. Ese le mea ka o le a. O le liu. O le winga whaakasi moe. Ni hai. Ona la o le lua whanau. A whanau ma lua whanau e le o pa ia la lo to o lua. E whai mai. O ona o oe. E pa ia i lo ko o lua. E pa ia i malau whanau pe a whanau. O le application na o whai upuna. Whai mai la i o whai upusuma lima. Pei tai. A whai e te a ese le tari tonu. Lea la kanonga whai upusuma lima. A whaila ai ke ua ese la le talitonu. Remember lena ta noa to ana nei. I le whai upu lea. Lena tātou ta noa mai nei. Le ua tali mai i le Fesili le i. O le ua saua i lunga whamakalanga mai e paulo o mai i. He's still talking about le tangata talitonu ma le talitonu. A whaila whamai le suma lima. A whai. Whamai pe a whai. Pe tai a whai e te a ese le talitonu. Ia te a ese pea ia. Whai mai la ia, e le whaapolonga ina se uso, po o se tua whawhine, pe a whaapea ina. A ua wala au ina i tātou e le atua i le fi le mu. Amene. O le ala le tari i polo, a whaila i ke ua ke ai, ele o whaapolonga inga la a whai ua alu la le karikongu. O ngai le karikongu ia oe malau kapua inga malau wakua e ika ia oe mele ahalu. Whametali tusipa ia. E le whaapolonga ina la se uso po o se tua whawhine pe a whaapea ina koukei loa. Waka halu su e o mawhai upar kusipa ia sa o lau whauinga inga o whai upu lea. Kei lo whafkaile nganga o lea tua o ngai sa o whai upu. O uma koi ngā suenga e umai whoa o le whai upu anga i o le whai upu nga o ngai sa o. La koe se for foi upu ia. A ngai sa or foi upu ia. I le whaamatala ina foi upu. No wonder. Leiti o a afi nau fo i le ausu e sua le tuspa ia. I le mafua anga ia la i o ngā. Ese karia paulo markari ai. A Yesu. Ona a saula le karikong. Tele mafua anga lusi. Halu ai ki ia i la ia whaapela o le whanau. Halu la makia i wa utele i loa pe fiangi case ese. Fe ko akele o ka ngakala a message winga i kia u Kevin o a umalo ko o ruai whapea. Vai, e leo se take doctor le mele. E fo inga i whawhika urungi mungari. O le kaukali e kule Fesili kau wha mala matu. A whai lao le, e le whaapolonga ina. Ona foi o le vaaile nā le alofa i le Mataupu le ese mai le vaaile tano tuspa ia. Wai ele le tato nungo le si whapea. A whaingi walu ko lua ai ke walu aku la stika malo le ngofo ma se si whawhine na whapea la ia. Lawa muri lua ka malo ngā wau le vaaile nā le tū la whono le tano i Yesu. According to tua le taria Paulo, e ese la le vaaile le alofa.
I le va aila ia le alofa I foi mai. E le whaapolonga ina se uso po o se tua whawhine. Le ala mea la whaapolonga I ngai oi. Ala whi marikala paulo I lunga, renga kari e paulo I lunga. Va ai se mea I mu. Se whai sue se koholua. Ia, sue se isi alofa. Kei mingi, a whai nga se sere me mua mua. Kei mirangi, au ke rofa ia koe kango koe wha sere mea lau. Au ke fo siar fa sa onga ki fa pe lo fo mai ke vena e kipiro te a fai ke wa lo wa ke valor ka malo nga mai a oi pe ke vale fa finga nga mai a oi o situation ne ma tu fo ne fa tal tu spa a fai e se le tal don a wor ku wa ngofo pe au le ku wa pe kango kuri mai langa ke le karikong ke aloka ua le ai le o fa malo sia le o fa tanga le tu spa ai a fai ai te waru esi. Ke au waru esi anga I longa loko whaikalia. Au ala suia lau kakalo lea tua. Va ese I rei kamalo. E rei se mea ra ke efa mai lea tua. Ave ese I rei kamalo le karikongo. Seri, vai, o lo uma kokonga whiki ngai ka vai. O nera ta nombre tu spoia I. So la tali paulo mero tala paulo peitai a fai te ese le tali ton fa mai ia te ese pe ia ele fa apolonga ina se uso po se tua fa fine so lai manino lei pe a fa pe ina a ua vala a wina I tatou ele atua I le fi le mu haleluya mana tua fo ilunga fa fefena fi le mu lo loto pe a fai le mai paulo lunga pe a fai ai ke ua mu Pei whalau I, a whai wa e nofo aile o iaiso file mu o lai mūlo loto. Amene. O lai mūlo loto ea, e te tau mawhai e whaatau nuu ia pēral whaengarai nei. Ia, a mese se case fo ilele, ia pe o se tamā, ia masana whanau. Ia a whai wa halu le tina, tia ile is tamalo malana whanau. Mana o mia, ele o iese file mu o tamalo, ia na taimi. A o le mana o le atua, wa wala awina I tātou le file mu, ele o whaapolonga ina o ele atua. Lea kua whawhia warungera whai so ko lua wa muri lua la. I don't think it's a muri lua. Ia, ona tu sa ka ilo o la unga I whai kau but that's my answer. I don't see any ele o whaasalaina o ele afionga le atua. Pe ele o tu ua se vaenga I lunga le atua. Fore ka hawhia oe mai lea, lo walu e whai se isito o lua ea. Lai whamatala paulo e sili lea, le whai o lea vana I lo le mu. Ia o kere lopo le alfa ui nganga o lo mu. Ia ai o laitala noa paulo la le tu langa o mana ongo le tino. Wai pauanga le mea le inga, ka whai kako ua va o le tu maria ino le mana ongo le tino. Mwhai whanau, mwhai ainga, mene. Lana laitala no le tu spaia. O le mea pito I siri na on taua, so e alala na whai la le to o lua. Ina ia wha maria ina la le tu na unga na. Po o le mana onga le nai, pe wha maria ina langa o le mea pa ia na whai e lea tua. Mene, wha mai la ia. Ua e loa wha pe fea o oe le a vaa pe ola lautane ia te oi. Le ala kari no ngā Fesili, e ke le loa. Lau atoe au mai lalo le Fesili le na ona e le taimi e alu ai lau to o lua. A ngai ko ulo mawhauwha, ui wa sola le kamalo, a lenga e kau mawhaia. You try your best e wha ola inga lau ko lua, ai umawhau sola lau ko lua. O mana ia tu spaia wa sola lau ko lua vo le lau nge ele ia e kere imangu malo inga ai famar le Fesili a paulo ua e loa fa apea ua e loa fa ape fea o oele ava pe ola lau tana ia te oi ma oele tane ua e loa fa ape fea pe ola lau ava ia te oi le ara kari o ngā Fesili e ke le loa e te le loa pe ola lau tana I lau a mi o pe le ola ona a sola la lautane, o la Tali e paulo, ia e file mu, whateta inga, a tono i eise tina, o la lava e fasia oe lo ko rua. E ka ngaka vidi mei kia au, le fasia oe lo ko rua, leo ka le la va polonga, la ufau kua ngai, sola. A kongo ene fia, ke veru e whake ke inga. Whaku, sisidi lau sola ngai ke ola ngai role, ngai ke message mei kia, le winga e oki. Sola e mokuala, ele wha pēa e sola o ngā. Ma tua le si vai ngai lunga kua mai. Ele I lope te iwa toea. Toe wha lele ina o rua.
E le whaapela uwhau ke sola e whaisi ukorua lei. Sola fo le la vea ilo wola. Na e ngofo sinko ai pela i ngā kaimi. I say, I ke iwa, because e ilo tatanunga. O le tau fia tātou whawhine mali sola makako kai korua. Langa ke iwa a fo ino le mea. Like for me, it's so sad. Pe afa I message mai sesi, it's too late. I think for me, the only answer for me tangata, lai sa waina tina I totono a inga, sa waina mai fau kuanga sola. E le whaapela o whea koe ke sola vo I lele ina ia e sola molo wola alef matala tuspa ia a whaia te uvala vala. Auanga sa ili se ko olua. Le o lau sola na, nai te sola molo wola. Ana Fesili al tuspa ia, wa e ilo whaape whea e o ele a vā, pe ola lau tana ia te oi. A whaia wai tele keis whape na o la lava e, tele o whaia kula ke rua ke no, that's not the point. When whainga e sola for 1 week, say learn for kamaloa langa ia mistake. Ai se whailo wola. Mene. Waka ka lofa kwa ngai ki ngā le sau wā inga. Ka whasi i o wa aila iei e se tasi o tinanga sau wā inga. I'm vang ole kele yo proof o meo tano toi nei. Fia ni tinau sau wā ina wa levanga o ongo. Se iei uanga whasi oti e lesika ngaka lenga kango kau rong ko orua. Uma whasi oki a kango si se tulo. So sad. Au le hale teimi, le ala na whai unga sa tau na whai mua. Le ala e kau ma whai e kau si lima le tua, langa o le I. Se sola. Sola molo wola. Ai ke leo whai aku lai ke sola, vo le ke alu e afu ngole mea. Vili leo sola molo wola. Ai sea, a tonu e se teimi toi au mai e odua le tua. Ai te le o anga sala. O lana e sola, ia anga sala, langa e alu no fiola. Ia vailai nei ni tangata sa tau mwhaia e tau sifo lele mai la e whasi e koe kai ko olua ai ngofo afo mai langa ole sola ia e ola nga e message me ka ko polokalame. I know it's really hard e le to a tele o tangata ele agree a te au e le lato mafofau Kevin wo e kango whake ke au Ulugalii. Fo uma ko whakasia ele atua ele mawhai e seisi o nga koe whake ke ainga. Ke lo whake ke anga. O lo ke whaukua ngai ko whawhinga i e message me whasi so e la koe kōrua. O umango whako i se sola. Sola ke lo whako lai ke le whaise kōrua. Ai alu ngofo ko ainga. Alu ko ainga. Ko I pe ngofo I perka malo i o risi me ke pole I pe ku le kua I e. Laiva ai o fuenga I ia. Alu o se ia. Se I set fo ma fau mai me uma. Ai le leilo sola mo ngai kaiminga. Ai ke le whako lai ke le whaise kōrua. Ngofo ko akasi mo ngā kaimi. Is that all right? Whamar whai upas furufitu. Ia ta ito atasi masavali e pei ona tufa mai e le atua ia te ia ta ito atasi e pei ona vala awina o ia e leali I ua whapea fo I ona o whaatonu wina I e kale e sia umalava. I was saying it's not an easy question to answer le vaenga le nei. It's been a while since I sit on this. E le o se taimi a fo ino le me, e umi se taimi o nofo o nei, a tātou wa ai. E se ale wa ai a le alofa I tutono le tātou Mataupu, we always have to look from the point of love, o le tātou te tilo ina ia mawhai o na ola lo a inga, ola I tātou. Ai, o le tali le nā ia le polokalame, e tusa ma le vaai le alofa pe fo ona vaai le tū la fono ia o te le tali tonu I believe le ima siso tātou o ola I lalo le tū la fono le tātou te ola I lalo le alofa o le ala e tau mawhai le alofa e tali mai lo tātou mana onga le inei o le vaai la le alofa e le mawhai na vaai le alofa ia te oe ngai fasi oe lo tōlua a la e manga o le alofa se ngofo I ngā ongo le alofa ai thinge pei ala e se le mea na o le vaai le alofa ia te oi se run la asanga ngofo e ngā o le ke alofa o kia oi me langa o ke alofa se ke koe foi mai ala I ka malo anga I ngama ai o le puipuinga o e molo wola ia ma le tele o mau scenario ese ia ai au foi ko ke whauinga inga se inga la kakala I whai mai foi waka whaalongo foi wa whai mai polokalame isi wa kau mai loka I ngofo mai wa o e Kevin ai ska mai mea o la foi upu la mai ai ave ese a ko ale wingo le o onga whaalongo longo mai le amakanga I le kalinga I Yesu le kalia Paulo e ala I le alofa ma le vai inga mai e Paulo vaenga ese ia la e kalinga mka upu
Ia mo i lātou wa sola o lātou inga vo i fo i po se tangata wa alu ona o le se si le tonu. Ia o lau wa alu a tia i o e male whanau. A lau e mafau ia koe ngofu aku nge i. A whai ngā alu lau o whai se siko o lua ma. A lau e fia whai to o lua o ia. Ia lau whau tuanga i tusa ma lau wa ai a lea lofa. Whai so to o lua. Amini. Whai so to o lua ia sa o la fili whakasi do ma lea tua. Aur fili e le tino. Fili loa moe i lea tua. Amini. Tai o i lea tua. Right? Ia. O le tali na tātou Fesili i au te iloa pēno whai atu. O le ia isi kako Fesili, I know there's a lot of question. Lau o saul ke minga ilungo lo mawhau. Different scenario. Ele se ringa ngā me me ke au. Whaalima ngā faaipoipo. Whaalima ngā faaipoipo. Whamai e ke au Kevin. Whaalima ngā faaipoipo. Ke au mawhinge ko iwa i ngi e ko lima. O whau ke loa la. Ke loa le whawhinge le ngā. Ke roa le whawhinga le ngā whekau i mai Jesu nungo le vai. Whaalima whing faaipoipo ai whio ke roa po o e lai alo e sua le whinga ngai ke nuango ngofo. O le lo po le ale kari la kari a kuai. Ai sorry. Ia ole ngā, ore ke le i o maka upu i so sko i ngā keisi o lo mo le marriage. Ai wha moe le ngā ngā le atua. I don't have all the answers. I leo ia te au le tali umo tātou Fesili, mai le mawhai fo i ono o talia. Pa o leo o whamatala ina atunga se malama o lo o iei le fiong pa ia le atua. Ia ngai kangora o e whika i whukunga. Po o whiale mea ngai lau ia Ulugalii. Po o whiale mea ngai lau keis. Ai whamanuia le atua reia fiafi ia o tātou polokalame re nā. Ia whamanuia tele le atua. Ia te o tau matou wholaunga. Le tua matou tamavi ia la au fio reia fiafi whaftai i le soani o lou wanganga, whaamatala, whaamalamalama o fionga, whaamanuia i lau whanau, whaafo i vi inga ia te oilo mātou, wa tua fo i vi inga ia te o e neimase o le whaavau lau. Amene. Ia, ia le tua o se tali le nā, ia mailo nei tangata e tusa mai lātou o e na whaasoa mai, whaafita hauri tau Ulugali'i, ma o loo sau wāina, whaamali atu ono le mawhaino o tali atu i whiautus tusia, au o tāpena hina le nei polokalame, ia a tonu o le a whaingo fie foi ona e malamalama, ngā su ele o e lau kali ko kongo ngā ka kom ka upu. Amene, ai o se tali vai le nā, ia mailo nei tangata, e ala foi le soani, le ngā lue meo le nganga pa ia te i tātou umalava. Ono Jesu, ia, tarosanga muli, ia, whai wa whaamalia ina o le polokalame, maua se vaenga o ngā mai le tātou polokalame. Ia, ma whai ona e whaasoa, ia inungo o lau timeline. Ia o leisi vaenga o te fia announcing a le fiafile nei, mua tātou pāanga, i le tātou polokalame le Kevin Life Ministries, ia peona o whongaina le tele o taimi o lo i le tātou misiona intia, o le masina le te nei ia na whaangata ina ai, ia pena seni nai loa le tātou a soani muli, o lona winga, a whai o oe le te whai pāanga mai le Kevin Life Ministry, ono le misiona intia, ia o leo ua tāo fia tātou misiona intia, mo le taimi nei, a o sa ili fo ili atua, o na eini sio vaenga i tele o loo whaatino ina le tātou au nanga nei, a whai o whaafia ina oe, ma ua whawhanga ina oe, ile nei polokalame, e mana o mia fo i lo nei tangata, i le tūlanga o le fisosoani, mai ate au tau tūlanga tau finance, i le tūlanga o lo fia ngalua le tātou app, ma le whaatino ina fo o nisio a o onga, ma nisio vaenga, a whai te fia whai pāanga whaatasi ma le Kevin Life Ministries, ma lana au nanga, i ne whaatala le ina o le malo le atua, ma le au ina o le upo le atua, i ona e whai loa mai lea, doesn't matter pole a lava le amount te mana o e te fia whai pāanga ai, ia whaatasi ma le Kevin Life Ministries, ia mana au nanga, ia whaapeona whaamanuia le atua, ona whaafso tai mai la i o tātou lau pepa, ia pole atu ina atu fo i le tātou website link, i lungo le tātou polokalame ia te whai pāanga ai, o le a lava se leni e fisosoani, i nisi o tātou au nanga, a whai o le te whai, ruo whai loa atu, wa tāo fia nei le tātou Indian, tātou misiona inkia, ia mo le teimi nei, ia se i toi whonga ina atu. Ia whaamanuia le atua ia te autou, o tātou polokalame nao, Kevin Ulugalii le nei, alofa tele mo autou. Love you guys, whaasoi fua ia.